Anguvusele mbukeli etindzabeni la ku SABC lengitethula bukhoma emkhulukhaya eAuckland Park eJozi natike letihamba yempili. There was between 8 and 13 generals and about 10 brigadiers of senior police officers who were on trial for corruption. Never been done before. Buvele baqala ngekushuba bufakazi benhloko yangaphambilini yeluphiko lolubuke indlela yokutiphatsa kwamaphoyisa emsebentini Robert McBride. The police have arrested the 22-year-old Scholar transport driver who was involved in an accident. Uboshelwe emacala ekubulala ngesiphosiso lalishumi nakubili umshayeli wekhumbi lelayisha abantwana besikolwa. I would expect that fine to be very, very heavy. The previous highest fine that they've ever imposed was $150,000. Lobeka ngusihlalo wangaphambilini we-Confederation of African Football Raymond Heck wende lubito lwekuthi kujeziswe leSenegal leliphumelele i-AFCON yalonyaka. Buvele baqala ngekushuba bufakazi benhloko yangaphambilini yeluphiko lolubuke indlela yokutiphatsa kwamaphoyisa emsebentini Robert McBride nakavela embi kwekomiti yePhalamende yesikhashana lephenya ngetinsolo letendiwa ngokomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal. Indzaba lenkulu kube kunganetiseki kwamalunga ePhalamende ngemculo loqukethe imininingwane yakhe lefaka ekhatsi temfundvo tiqu takhe umlandvo wekusebenta kwakhe kubala kulokunye. Lamanye ke emalunga ahlabe kutiphatsa kwa McBride nakusachubeka lesiwombe kusebentisa kwakhe tandla nekushintsha kwebuso nakaphendvula. Noticed him when Honorable James was speaking. He's doing some funny gestures of laughing when someone is talking. The witness couldn't tell us where he works. I don't understand. When his appointment was public, he was publicly appointed as the director. Kungenelela kwasihlalo wale komiti molaphi lekhanyana kube sekholela ekutheni umholi wobufakazi advocate Norman Arendse achubeke nelihlelo lesiwombe. To propel this meeting forward, we will give the witness a chance to do an oral update of the CV. Lubukisisiwe ePhalamende luphenya lwesetulo etindzaba letahlukene ngesikhathi McBride aphethe iPad. Arendse ubuteka abantu McBride ngameko letoholela emisweni kwakhe loluphiko lokwaba yindzaba munyane kuvelonke lapho kwaba nenkhulumompikiswano khona ngekungenela kwetepolitiki nekutimela kwaloluphiko. The High Court mainly dealt with the aspects relating to the minister's unilateral right to institute disciplinary proceedings. McBride phinde kusuka enyangeni eNdlovana nga-2014 kuya kuyeNdlovana nga-2019 lapho khona athi kwaba isikhathi lapho kwakusetshenziswa khona emlandweni loluphiko. Utshela amalunga ePhalamende ukuthi ngaphansi kobuholi bakhe tikhulu etilishumi nakuthatu SAPS nasemaphoyiseni abomasipala nabobrigadier abalishumi bahamba emacala engohlakalo lekindlo lathi beyingakaze sendeke ngaphambilini. At the end of my tenure, there was between 8 and 13 generals and about 10 brigadiers of senior police officers who were on trial for corruption. Never been done before. Umsebenzi lekomiti uyachubeka. Indvuna yelitiko letekubusa ngekuhlanganyela netendzabuko kutawudzingeka kutsi ibuke tintfo letimbalwa ekubekweni kwelilanga lelukhetfo labohulumende basemakhaya. Ikomishana leyengamele lukhetfo ilindzele kutsi ube setulu umbango wemacembu tepolitiki kulolukhetfo kwendlula lukhetfo langaphambilini. I-IEC seyicalile ngemalungiselelo alolukhetfo lolutako. Luhlelo lwamaturitshela letemfundo lephakeme emaholide akhisimusi kuvulwa kwetikoda ngetintfo letadzinga kubuka nakutawubekwa lilanga lelukhetfo labohulumende basemakhaya lonyaka. Indvuna yelitiko lekubusa ngekuhlanganyela isakhulumisana nelitiko letemfundo lesisekelo. We need to do this consultation and consider a number of issues. Examinations times, festive seasons, and back to school in January, and then we will choose the most appropriate time to hold our election. Ikomishana lengamele lukhetfo ithi itawubanjwa lishonelayo kulolukhetfo njengoba kulindeleke ukuthi babe ngetweni kwenti likhulu abantu abatawungena lukhetfo. Ati ngwane letine emawadi lekutawucuzwana kuwo kubomasipala abakhulu abasiphohlongo bomasipala besigodzi bomasipala bendzawo. Our expectation on this occasion
is that we will go over the 100,000 mark contestants, in other words, candidates in the election. So by all accounts, our elections in South Africa are highly competitive. Le komishana ithi seyime ngemumo kwethula tinhlelo letinsha kugwema tinkinga ngemishini echuba lukhetho nemigcele emitse etikhungweni tekuvotela. We are also buying handheld scanners to work in conjunction with the VMDs. That again will ensure that the process works a bit more expeditiously. Ngendeka lushisha libanjwe likhetho kuphela nje nangabe linyende lemikhandlu lingaphasi isinyathelo sekuthi litihlakade bese kubanjwa likhetho ngekusheshsha. Mapalane jikelele we-ANC Fikile Mbalula uthi kufikile etindlebeni takhe ukuthi kunemalunga e-ANC KwaZulu-Natal laqhuba umkhankaso wekubeka ligama lasomabhizinisi Patrice Mtsipe njengalotawungenela sikhundla sekuba ngumengameli we-ANC. Uthi bonke labathintekako batala ukufota lolumandi. Mbalula uthi asikho sidingo sekuthi abute Mtsipe ngalamahlebeti njengobe usengakaphumeli ebaleni waveta ukuthi utawungenela yini lo mbango walesikhundla. Uthi lokumkhathata kakhulu ukuthi lokhu kutawuphatamisa lenhlangano njengoba ilungiselela lukhetho labohulumende basemakhaya. Uthi ludzaba lwebuholi lutawukhulunywa kulomnyaka lotako ngekulandzela tinhlelo talenhlangano. With the matter as per mandate given to me with those who are perpetuating that, because I don't know where does that come from. If he's a member of the ANC, he will know that there is an order in the organization right now that matters of that nature will come. Nothing withstanding the fact that if people want him to become president of the ANC for whatever reasons and is a member of the ANC, because anyone can stand to become anything, that moment will come. Why should we be busy with that now? Because he should be pumping money into supporting the organization to win local government elections if he loved the ANC. And that is what we are about. And I can't be chasing ghosts, because when I get to him, he's going to say, where did I say I'm standing? Because that moment is coming. He will pronounce himself and say that I'm standing as president of the ANC and I'm asking for your support and for the following reasons. I want to be president of the ANC and I'm a member in good standing. Here is my branch. Emaphoyisa ase-Gauteng abophe umshayeli wekhumbi lelayisha abantwana besikolwa loneminyaka lenge-22 lothinzeka engotini lendlule netimpilo tebantwana labalishumi eVanderbijl Park itolo. Lo mshayeli uboshwe itolo ebusuku ngemva kwekukhishwa esibhedlela. Lo mshayeli wekhumbi lobukene nemacala lalishumi ekubulala ngesiphosiso nekushayela budlapha ulindeleke ukuthi avele enkantolo yamanje eVanderbijl Park kungakapheli amahora lange-48. The police have arrested the 22-year-old scholar transport driver who was involved in an accident that claimed the lives of 12 learners in Vanderbijl Park on Monday, the 19th of January. He was arrested after he was discharged from hospital. Baholi labafaka ekhathi labamele emabandla bayingcenye yalabo labanikelela usito emindenini lelahlekelwe bamfa bayo. Kanti bentela ubito lwekuthi labo labahola luhlelo lwekuthutha abantwana betikolo kufuze batiphendvulele. It is proper now to sit down and make sure that we monitor, we implement the proper ways of trying to control the transport for our kids and make sure that in future this kind of incidents are avoided. Yes, we can define an accident as an unplanned and uncontrolled situation, but in some instances we can see that this is just carelessness. Masipala wasemfuleni utichithile tinsolo letithi umgwaqo longekho esimeni lesikahle udlale inzima kule ngoti yekhumbi. Seyibambelele kule kugcina ligala njengobe lohulumende welibumbano esifundzeni saKwaZulu-Natal labukene naletikhulukati tingcinamba kusukela wasungulwa. Emacembu wetepolitiki lasebenta ngekubumbana akhulumisana ne-NFP kwetama kuhlenga lohulumende welibumbano wesifundza. I-ANC ithi letinkulumo tihamba kahle. Kamuva se-National Freedom Party sekuphuma kuhulumende welibumbano wesifundza sitawuletha kungadindi. I-NFP lenesihlalo sinye eshamthetho sesifundza ibukwe njengelicembu lelikhulu kulohulumende welibumbano.
Leli qembu leliholwa ngu-Ivan Barnes livete ukuthi kungadiphathi kahle ngiko lokholele ekutheni kuthathwe lesinqumo. Kukhona i-NFP okubekile okuyizinto ethi ifisa ukuthi thina njengabayingxenye ye-GPU sizibuke esingazibiza ngokuthi izinto ezingaba ama-concerns e-NFP. Ngokunjalo nathi sibe nezinto esizibekile. Kodwa kube umhlangano ohambe kahle kakhulu. Umhlati wetepolitiki Bheki Mngomezulu uthi kwehlukana emkhathini kwe-NFP kunemthelela lomkhulu ekungatindini kwaleli qembu lelisebenta ngikubambisana nalamanye amaqembu etepolitiki. As things stand right now, you have the ANC, the DA and the IFP having consultation with the NFP, counting on the fact that the NFP is disjointed. Then on the other hand, you have the ANC, you have the MK party and the EFF working together, and then with the possibility of discussing also with the NFP. So then in that case, then ordinarily the NFP is supposed to be a kingmaker, but because it is disjointed, then it means that nothing is settled. Njengalwati Mngomezulu uthi kusinza kwalohulumende welibumbano wesifundza kutawubonakala ngemisebenzi, hayi ngemihlangano. The province of KwaZulu-Natal failed to execute its constitutional mandate. The National Executive will then invoke Section 100 of the Constitution, in which case then it will take over administration of the province. I-NFP ithi tawukhuluma nebetindzaba ngemiphumela yetinkhulumo letawuba khona kulamalanga latako. Kuletinye nasibuya etitolo. Takhamuti tasenkomazi eMpumalanga seticalile kulungisa takhiwo tato nalokunye ke ngemva kwetimvula letishiye umonakalo lomkhulu. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Takhamuti tasenkomazi eMpumalanga seticalile kulungisa takhiwo tato nalokunye ngemva kwetimvula letishiye umonakalo lomkhulu. Emakhaya lamanye ndiyagcwele emanti kanzi nemigwaqo imoshekile. Letinye takhamuti tisole hulumende ngekunganaki tikhalo tato. Timothy Khoza uhleli kulendzawo iminyaka le-15 uthi libala lakhe libukeka ngalendlela nakuna imvula kepha nyalo simo simatima kakhulu ngemva kwaletikhukhula. Khoza uthi uyalicela lisito kepha kalitholi. Amanzi la standard sami ukuthi lamanzi ahlala ngihlupha right through. Nedungane ethi imvula ihlala yina right through igcwala lamanzi la ekhaya. Manje ukuthi sabikela sikhansela nawo betobona ukuthi lokasita ngayo. Letakhamuti tithi lamande emvula amosha takhiwo tato ngenxa yemigwaqo leyakhiwe kabi. Hawu siyafa shem ngemvula lesikontiri sethu lesi sende kakabi then khona lesimgodi khona uma simgodi vele kulidam lamande afike agcwale makagcwala lamande ithine ngoba sihlala etindleleni abese angena nalamakhaya ethu sihlala ehlathini indlela emoshakele kudzala sibatshela kamasipala ngathi uthi ngeke kangaka bangathi bobhuti lapha bangeta la batakutshela ukuthi lo ngibani untobe nyalo ANC yabuya njalo itocela amavoti angathi sitocela amavoti anindlela iso siyahlupheka niyatibonela nani. Masipala wenkomazi uthi usabuka umonakalo lobanga ngetimvula. Ema-team onke ke kamasipala aphumile azama ke kulungisa lo monakalo. Kepha ke lesicale ngako ke singumasipala kulungisa letindlela letiya ema-clinic netindlela letiya etikoleni i-priority yethu ke bese ke sizama ke ukuthi sibuke ke la phakathi emakhaya ngoba cishe onke ema-villages are-affected tindlela tonke timoshakele. Inhlangano lenikete ngelisito i-Gift of the Givers kulinzeleke ukuthi isite imindeni lethikamethekile etigodzini letehlukene kuleli viki. Tingemashumi lasitfupha nesikhombisa tikhungo tetemphilo letithikametwe tikhukhula takamuva eMpumalanga. Umphathiswa welitiko letemphilo kulesifundza saseKanimanzini uthi kutawudzingeka imali lebalelwa ngetulu kwa 52 million wemarandi kulungisa letikhungo. Manzini uvakashele esibhedlela saseLeidenburg kutewubuka umonakalo. Letikhukhula tendele omkhulu umonakalo kulesifundza kazi netikhungo tetemphilo tithikametekile kulesibhedlela eManda ngena ngeliphahla tinhlelo tekusilungisa ticala lamuhla. Ake singasho ukuthi kakhulu i-roof ne-ceiling ingakho ke si-department sinama team lasiwabita ngokuthi ma-maintenance hub kuwonke lama district so
siwa activate ukuthi ede atosincedisa sithengele nematerial so sidawucala namhla ukuthi sivale wonke lama roof la likhaya. Manzini uthi kunetindzawo lapho imigwaco imoshakele kakhulu khona lokho nto kuba lukhuni kusitigulane tifike tikhungweni tetempilo tinhlelo tekuyilungisa setime ngemumo. Lama team nje bekishilo ukuthi akulama district lawo 3 sitawuthathana lawanye ama team kulalawo ama district so that kungabi team le 1 endzawoni le 1 abe kuwo wonke letindzawo and tihlukile ngeze kunala sicala khona sokuthi umsebenzi mkhulu and then sigcine ngalawo omncane khona kodwa sawonke lama team siwalethe la besacala lo msebenzi awenda kuzokuthi bani bakithi bachubeke ukuthola insita leti batifanele. Tigulane talesibhedlela tikwemekele ngedandla letifuthumele kuvakasha kolomphathiswa. Feel included that they came to see us and the storm hasn't really like affected us because we're indoors and there was no leakage of any sorts. Sekuvele kucalulwe inhlekelele yavelonke kulesifundza kanti ke kudawudzingeka imali ngetulu kwa2 billion emarandi kuthi kulungiswe lesimo. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela inhlekelele yekushona kwebantwana engodini itolo yini lengendiwa Takhamuti ukuthi uhulumende acinise sandla kubosomatekisi kugwema tingoti letifana naleti. Umbono wakho uyalandzela. Batali umphakathi kanye nemaphoyisa kwamele basebenzisane ngekubambisana ukuze ukuthi silwe nalesihlava lesi. Imoto lengafanele kuba semgwaqweni mayingatholakali emgwaqweni. Umuntu longanato nibebhade okushayela letifanele makangashayeli imoto. Ukuqhuba ngokungakhathali uqhube unxelile uqhube udiniwe zizinto ezibangela ba makubekho izingozi ezinjengezi ezindleleni. Makathathwe le license kumuntu othe waqhuba okophula umthetho wasezindleleni avalelwe kwesimnyama solisisele. Mina engakusho ngingathi uhulumeni akaqinise kakhulukazi lapha makuthatha ama license abantu abaqinisekise ukuthi ena akudizwa ngoba lento yokudiza yiyo elimazayo yiyo into edala ukuthi ena abantu bethatha ama license bengakwazi ukushayela begcine bethole ama license. Uhulumeni noma ngathi ufuna kudlala iphinzima ukuthi la ngayenda ngoba noma ngoqasha lo somatekisi uqashe lo solokufana abakhona kubeyetelana emgwaqweni ngoba into yabo somatekisi ebehluphako bathanza ku overtake abajaketa itafu. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Lishonile Rebecca nelisimba lakho eGoli. Sivuselena kumbukelo wetindzaba tesiswati khona ke ekhaya ku SABC1. Nathi ke lesiphethe kuhlelo namuhla nzamba manje ngoba ke siyachubeka nekubwa kabandi imonakalo ludalo kunake imvula kunasike sifundza seMpumalanga. Imbiko isike cishe ke tikhungo tempilo letingale kwa 67 cekeleke ke phasi kuneke imvula kusole sifundza seMpumalanga. Sinemphasonali ke litiko namhla nzamba makulu ke lihlelo kutawena bakabandi nganalo litsaba. Ngetuluka lokho kuyanza kukhasateka ke kubatali bakuleli kakhulu kade ngabo ke bomalumela batfala ke bantwana babo besetikoleni ehlukahlukene kuleli kulandzela ke ingoti ethatha umsake umtimba kusifundza saHauteng elangene la itolo. Sinenhlangano bomalume namhla kulihlelo kuteke sitawena bakabandi ngatokete kuphepha ngoba ke bafundza emigwaqeni yakuleli live leNingizimu Afrika. 627 kumsakato lukwala FM uhlelo letiphuma embiteni nzamba malehle Themba eGoli. Sibonga kakhulu kuye Sibu dikuca lapho ke italamuhla asiphinze sihlangane ngalwesine letela maledi tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo inzambama lenhlengwane.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla sibuka kakhulu ke Rebecca nadoti indzaba kanti ke masibukela sithombe sethu akhombisa kuba mahla kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe ke eMpumalanga yelive ngwala lomuhle njengoba lapha kuye ke la 30% kwehlele ke esifundeni kwaZulu Natal njalo neEastern Cape asimile ku 60% engabe nelive ikakhulu kade esifundeni ke la eFree State ngwala lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% ikakhulu kade engabe nelive kanti ke sola ku 30% mabuka ke iLimpopo iMpumalanga iKwaZulu Natal Eastern Cape kanjalo nenkungu lekhombisa ke la ku Kasa Pass ngwala lomuhle kanti ke la likhombisa ke kubalela mabuka ke la cishe ke entshonalanga yelive ngwala lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela kwa South African Weather Service kusihlwa namuhla Duma kakhulu mabuka ke la engabe live kanti ke ikhona nalemvula lekhombisa kuba matima ke la mabuka ke la isifunza ke iLimpopo kanti ke la nemoya ukhombisa kuba matima ikakhulu kati entshonalanga Kapa ngwala lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso semoya mabuka ke la ikakhulu kati entshonalanga Kapa kanjalo nemadlelo emlilo ngahle ke cubuka umlilo ikakhulu kati emadlelweni latsite njengoba ichubeke njalo nemvula ibonakala ke ithuma kakhulu ngwala lomuhle kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani elangeni la kusasa masibuka ke sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 24-21 eBroncos Springs kanti ke Springs lapha kuye la 25 ngalo lomuhle sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 24 Pholile iliphalale nga 21 eThabazimbi 25-24 ePelabila kanti ke Bhekasfort lapha ku 23 kanti ke eMpumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lifuthumele nga 26 eMbombela lipholile nga 22 eCarolina eMelo lapha ku 21 kanjalo nakubo Sekunda ngalo lomuhle kanti ke sifunza iKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryhead lapha ku 23 likhombisa kuphola uLundi ka 24 Richards Bay 26 kanti ke mabuke eMnambithi lapha kuye ke la 28 lifuthumele ngalo lomuhle kanti ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Gqeberha lapha kuye ke la 28 kanti ke eGrafi lapha kuye ke la 37 kuyashisa enquba nga 38 ngalo lomuhle Western Cape indzawo lefana ke la nabo Fredendal lishisa likhipha umkhovetsheni ngaye ke la 40 Glen Williams lapha ku 42 mabuka ke Beaufort West lapha kuye ke la 37 lipholile ke eGeorge nga 25 ngalo lomuhle kanti ke eNorthern Cape indzawo lefana nabo Uppington liyashisa nga 37 kanti ke Springbok lapha ku 36 eCalvina 37 Kimberley lapha kuye ke la 31 mabuka kuDA lapha kuye ke la 33 kanti ke sifunza iFree State indzawo lefana ke la nabo Bothaville lapha kuye ke la 29 kanti ke Welcome nakhona likhombisa ke kufuthuma leBloemfontein liyashisa ke la ngaye ke la 30 mabuka indzawo lefana ke la nabo Ficksburg lapha kuye ke la 25 kanjalo nakubo Frankfurt ngwalo lomuhle kanti ke masicubeka sibukela ke la sifunza iNorthwest njengoba sengivala ngwalo lomuhle mabuka ke la indzawo lefana nabo Tosca lapha kuye ke la 30 kwehlele kubo Vryburg ngabo 29 kanjalo nakubo Tawo ngwalo lomuhle kanti ke mabuka ke la indzawo lefana nabo Rustenburg lapha ku 25 kwehlele la kubo Potchefstroom ngaye ke la 25 likhombisa kufuthuma la kuleto ndzawo lethe kanti ke mabuka ndzawo lefana nabo Mahikeng lapha ku 26 ngona lomuhle angisho ngesikungako kube ngikuphathele kona busuku abube lobuhlelo